I posimo ovdje dekoracije show i daš ćemo imati jedan review servera. A zanemarite ovo što buši iza mene. Evo, prvi je Crocs. Recite na kojem da igramo, imam i premium. Evo, IP Crocs, crta network. Evo ga, gotovo. Onda HMC, čekajte da osvježi. Onda HMC izmijeni, evo ga. hivemc.eu, to vam je IP. Idemo na treći server. Treći server je Mineplex. Svi poznate taj server Mineplex EU. Onda idemo na Team Extreme, to znate već. To si možete instalirati, izmijeni, evo ga. eumcgamer.net. To vam je za MCSG. Pa nekad poigram faction, pa je to na jedan server na .3mc.com. Uskoro će pitanje i odgovori, tako da me pitajte u komentare, gledajte. Evo, sercraft, play.sercraft.com. Evo nas opet i ovaj server je HMC. Sad ćete ga vidjeti, izmijeni. Evo, mchiplex.net. Onda Crocs, to ste već vidjeli, kraj. Ste vidjeli Sercraft, to je najbolji hrvatski server, srpski server po meni. Smo vidjeli, ovaj, Hell, to vam je faction server. Vidite? Sercraft, ste vidjeli, Monstercraft, niste? Evo vidite, Monster, zaustavite video i prepišite. Evo imam još ovaj Cubecraft. Play Cubecraft. Evo ga još ovaj server i to je to. Ja. I hvala svima što ste pogledali klip filma Serverska. Pišite u komentare pitanje i odgovore. To je bilo to toga videa. Hvala svima što ste pogledali klip filma Serverska. Ćao!